Ütü gününen kennelemen sakabıt sirin oloqtoqtoro, taptallağımma bıt jona sergete, kündü ağaççılar bıt, kinigeni taptaççılar. Bugün 6 günüger sağa oloğun kerehite Dmitri Fedoseyevich Naumov töröbüt güne bolar. Bara bilergit kurduk kini elbэх kinige aptardara bolar. Kini bihigi bir doydulaqpıt, Sağa Respublikatin Народон Хайыстыбатын ütüelek ulehete, amma uluğun sulqaçın ehelegen boçottaq oloqtoğu. Kinigelerin axtar ebit bollaqqa, derevine baraqsan, tığala, çomoyor kıha, derevine baraqsan ulaqan kinigete, törüt bor, derevin kamayaden nutçalı kinigete, keremesten kenigi taqsıbıt, kinigeter sürbe bir kepsani kilbite, manı tılbaşı Semyon Fektistov Sergex semey tılbastabıtan. Onna Nikolay Yegorovich Afanasyev den ammattan törüttәq, sağa serin jurnalistikatın törüttәççi, sağa surugun biçigin tarqataççı, sağa sısırız ütüelek uçutalın tuhunan, ими гордится Якутия den kinigaga составителинен эми үлелен bu kinigeni taharbıta. 2 tığınça 15 yıllaqqa öyden körbütüm den kinigete taqsıbıta, manna kepsänlere, aqtığılara, kirbittere. Dmitri Naumov sağa literaturatıgar dalağınnaqtık, kimen kirbite, sağa narotun taptalın bilinitin ılbıta. Kini oğa aymaqqa ämi kinigelerdeq. Siyeniger nürgüňe anan jükäbil onu kustuk den qotugu ostoriyonu huribıta. Bu ennine sardanı sebekki den bir anyulaq altta qartınalaq ostoriyonu suribıta. Bu sardanı sebekki den kingetinen Екатериновна Алексей Егоровтар мюзикл туробуттарын бары өйдүр болуктақыт. Онытын әйеға білігінер емете, кітігінші онағы сыллаққа бұл Дмитрий Наумов сақалығын кәрехете дейін. Кенеге тақсыбыта литературоведческай, маны Варвара Окрокова ден СВПУ преподавателя, белілер литературовед, бұл кенегені тахарбыта. Bu kinigaga tüet tühümäktäh okurduk kepsänit talana, dramatur bıhıtınan, sürün tiyeme, suriyatçı obrazlara, sehergähin oratılara. Bu kiniga sürdäh sihili hurulubut, kini ayımnitin taptaççılar, hügüriyatçılar, bu kinigene aqtaqıtna manı sihili biliyakit. Ondan kılgastık bu Varvara Okrokova beliyetebit teritten min ağın ehiqa bilhinleri. Dmitri Naumov bilingi sağa literaturatıgar uratı sollaq istəq suriyatçı bıhıtından tığlan qabıllan tağısta. Kini sağa literaturatıgar ustuk sollaq istəq. Ügüz ereydəq qıhalqalaq samay ırğan janrdarga kepsänge onna dramaga ayan ülelir. Suriyatçı tuaq qanlı ginnine, kepsän janrıgar ulaqanlık sidihiləmitin bары astına beletiller. Ağa kınna bары bilerge kurduk sağa narodnay suriyatçıda Pyotr Dobrokov kineha eppite. Sorun amallam kingetin kine ayar ületin den astına beletiller den kurutun kineha eterebit. Sağa kehitin maygıtın segilitin, öyün sanatın, oratıların olu sıtıtık bergenlik sorun amallan suribut ediyen beletir. Dmitri Naumov suriyatçı bıhıtınan oloğu, jonu, tulalır eygetin, töröbüt ayılxatın, kığıllar bıhıların keten körer uratı jağırdağın, ondan bet ügühü somsor, bet kıranı beleti körer kırağı qaraqtağın ırıtaççılar bары beletiller. Billen turan
ол онуоха канны киннинээс кини төрөбүт дойдута. Чугас жоно, ол тус ологун опута элбэх оруоллаах. Ол курдук, ордук, кыл, сүөл ологун барытын ойуулуур жоғурдаагын сөктөрөр. Миитирен наумап билиңги кем драматура. Кини суруйбут драмалара, комедиялара, Саха Республикатын театрдаргар ситихилээхтик туран көрөөчү сеңеритин ылбыта, кини мастер драматур болбутун керехелир. Миитирен наумап билиңги кемге бир самый активный суруячы болар. Ол курдук кини комедиялара, драмалара, театрдар репертуардарыгар үгүстүк уонна олохтоохтук кииреллеригер олох урда. Кини драматической аймнеларгар эме билиңги кем устук быгытын майгытын көддөрөр, аныгы сака кихитин характерин арыяр. Драматур оголорган ан суруйбут аймнелара келе ис кохоннорунан, умсулканнаах сюжеттарынан, үгүс фантастический образдарынан ого болкомтотун ылаллар. Онна эдер көрөөчү санаатын табаллар. Суруячы сахан уротугар улахан быһаарар суолталаах исторический түгеннери, личностары саңалы арыян көрөмчү болкомтотун керексебилин ылла. Миитирей наумап суруячы быһытынан бир самай сүрүн уратыта юмор болар. Көрдө күрүүлээх айымнеларгар суруячы сатабыла суох быһыны майгыны, сатамнита суох жону күлүүгэ тахарар. Быһылааннаах, омуннаах сюжеттары аяр. Оны кытта кини юморы аяр сатабылларынан сөктөрөр. Кини юморы баһылыырыгар тылы өһү сатабыллаахты туттутугар Саха народнай поэтын Петр Николаевич Тобуроков оруола улахан болуктаах. Тылы сыаналы кихини кытта бирге алтыспытым элбäҕи биэрдэҕэ дии. Кенеттен уу сахалы, ис килбäхтик кепсетерге, саха киһитин ураты качестволарын, обараһын арааран көрөнгө үөрэмитим диэн ахтар. Миитирен уумап итинник осколаны ааспыт буолан, төрөөбүт тылын баайын, дегетин, сүйөгейин, сүбэтин, туухун, туматын, ойуулуур жүһүннүр кыагын, арыярын ырытаачылар бары белети көрөллөр. Суруячы билиңги саха литературутугар киллерер сүнкен кылаатын, кини аяр үлетин бүттүүнүгер ураты соолу телен тахсыытын, онна аагаччы билинитин, тапталын ылыытын, төрдө барыта кини айымнеларын сүрүн тиеметер көстөр. Тыа жонун ологун жахагын көрдөрүү. Тога жетекка бир өттүнен бу теменарии саха литературатыгар кайтарбакка турар. Экки сөттүнен Норот күүһүн уратыта, үгүстере барыта манна салканар, онна сайдар. Миитирен наумап билиңги кеминээҕи саха национальный, онна народный характердарын бэр чагылкайдык ойуулан көддөрүтүгер ааптар аяр талаана, онна саха литературатын бүгүнгү ситихите көстөр. Кини сүрүн санаата саха сахатынан керетин, күүстääҕин, уратылаагын туһунан эти аагачыга тиерди буолар. Аагачы ону ылынар өйдүр, онда мактанар. Суруячыны бээтин санаатын таба эттербит чугас киһитинен ылынар. Миитирен наумап төрөөбүт дойдутун, норуотун, айылхатын таптыр патриотический санаата ураты күүстääх. Кини ону үгүс өрүттääх үлетин бары хайысқатынан көрдөрдө. Суруячы быһытынан айымнеларынан төрөөбүт тыл үгестер айылка харыстыбылгар улахан кылаатын киллериге бу саха наротун самай тыын вопростара буолар. Онон саха киһитин онна ологун туһунан дерин философский көрдөрүүлээх, ураты иистээх, суоллаах, актыымна үлэлээх билиңги кем суруячыта миитирен наумап аяр үлетин аагачыны сөбүлүр, кетен көрөр, онна өссө да үгүһү күүтер. Мен үлем бырыйыгын чаптитинен үйелерин ордан эһиги миигин истиэхкит диэн
проект бар. Бу Дмитрий Федосеевич Наумов айымнялах үлетин кини туһунан эме устубутум. Бу электронный диске саңара киниге ден болар. Амман барақсан әйгеттен ордук күнді суық ден аттабыта бу кинигетин. Онна манна киниеттон олоғын сәхенин бейті кәпсир. Онна бу кинигеға жоннор әмие бу проект кыттачыларынан болалар. Ол курдук манна ақпыттара Юрий Егорович Шишигин, Гаврил Захаров, Евгений Тобанов, онна да атыттар. Өйден көрдіқпіне ден ақтыларын кенгетіттен манна айымнелары кирбіттірі. Тоға тетергет кені айымнелары хүдді әлбәқтер. Олихин болланы мен бұл аммағыл өләбіт сылларыттан ордық қото келдердім. Кені айымнелары сақа хорыячылардан хам әлбәқтік хаңарар электронный кенігелері, сенкалара, драмалара, уанча диске суруллан ухуллан тағысты. Оннаттан бұл дойдутугар әме бұл манны кенеха кенеге тахаран үйететті бит. Оннаттан сурулла турар, сурия турар кене айымнеларын ол курдук боллана бұл хүддәк сибейхей бұл сыл балаған айынағы хұрыналға кибер нация ден хүддәғын тірейіней драма курдук кепсияны тағысты. Бу көрдөс, әғаләқ, онна біліңе олық бұтын әме көрдірер, сүрдәқ, итағатиләқтік сұрулы бұд. Кепсиян болар, мен ағым барамын санатым бұл маны мие биһиги театрдар бұд, араға сығынаға тахаралара болу. Олақ бәлем сценарий курдук диханатым. Оннаттан Дмитрий Федосеевичке биһиги жоны хергете бағырық бұт әте, доробай, тетиенеғ, олақ үйігер сырыттын, аяр сурияр бәрі өте сыппабатын, сақа жоны ағатчылара, кені айымнелақ өнетігер сүгірiyер жоны бихиребілі бере тұруқ бұд, онна бола құрутын кенеттен әлбәқ айылары, кәпсәнлері, драмалары күйтәбіт дейін. Кені айыр өлетін алғы қалабыд, онна күйтәбіт өссі дағыны саңа айымнелары